2:17:35. Dakle, Romana molim da nam isto tako ponovi svoju vožnju. Dakle, vozimo odmah na štopericu, ok? Roman za volanom, iza njega molim da nam se pripremi Zlatko Herceg, pobjednik iz prve grupe. Dakle, pobjednik iz prve grupe je Zlatko Herceg. Koje je najbolje vrijeme? Za sada je najbolje vrijeme 1:59:25. Evo Romana u ravnini prije slaloma. Da vidimo da li će slalom biti čist ili će okačiti kakav čun s kotačem. Ništa za sad, odlično, vrlo dobro, vrlo dobro. Inače Denis da nije dobio 20 kaznenih sekundi, imao bi 1:57, dakle bio bi sigurno u vodstvu. Međutim, dva čunja su ipak uzela 20 sekundi na njegovo vrijeme. I u zadnjem slalomu Roman prije dolaska ovdje u ciljnu ravninu. I dakle Roman je preuzeo vodstvo, vozio je 1:57:03. Zovem Zlatka Hercega, gospodin Zlatko Herceg, molim vas sjednite za volan. Dakle imate pravo na jedan probni krug i onda